Ka Priyanka Gandhi Vadra, kabadega General Secretary Jong Kaseng Congress hapo kari kalahapan penkre yeledi banikonik election MP Lok Sabha na Wayanad Parliamentary Constituency ha Kerala ha kajaka jang Rahul Gandhi ubade hinman jong kahi ubala job na baro artili ki constituency na Wayanad Barbali Parliamentary henrekat kumikendon umla banlong MP na baro artili ki constituency hapan ieno kawai na pedeng kite ki constituency kumta hadin kajingelang bat ki he ka party Congress larai ban pai ka Priyanka Gandhi Vadra banyak kon na katega constituency ha Kerala. U Presiden ka Parti Congress Mallikarjun Khargey hadin ka jingelang lapan benas kila pathai gubor bala rayu Rahul Gandhi un penne abet Harabari constituency namar kadairu ka jaka ka bajan bha batu ringtat baki bahing asem jugu barbayo baharu ikijing iet ni pajba ha kan constituency kumju aba phasha Wayanad ru kalong kumju hi na ka benta jong u Bat ki brio na kanika constituency kidang kwai uhi henre na marka ain kamsha u haban I no bat pai ka Priyanka Gandhi Vadra bakanya kon na kanika constituency haba penpau na kaliang u Rahul Gandhi ulakran scam bakan job bet na kanika constituency bakan long bet kanong mikmat Lok Sabha shushu ulapan pau baki brio ken perkhat bet ba mentala dan arngut ki MP ka wei ka para bat wei pat u henmen Kajing khang jonga kan play bet hadu ka bakut kajing im jonga bangan I yaman la iwei pa iwei ki brio ha ka Wayanad ula benram bat kumju na kaliang jongkaru kalapan pau ba kumba ula ong unsawan man ka por bat ngan yai trish tambha bat ngan long economic mat ka babha bat ngadon ru kajing idai ka barembha bat ka Rabali la tre ru la arpus nam hangte ngan yarab yu hanman bat ngin la ban tre khampha ru na baro artili ki constituency penkut ka Priyanka Gandhi Vadra राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से खुश हूँ मैं आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative.